cerita kakak tahun 70-an. Ini cerita kakak tahun 70-an. Sai tuhaku wari kana nawat ngalawan sai tuhaku wari kana nawat ngalawan. Di zaman paduninja agak belajar masak. Di zaman paduninja agak belajar masak. Asyik pagun dia kuahi mata hati tedak. Asyik pagun dia kuahi mata hati tedak. Dani muli ganta lamon balak bukuya hati gusai cinta ngelawan di Tuhan. Mahayu maku ninja hati lagi kita tariya harga masa ninja langsung bulaga. Tariya harga masa ninja langsung bulaga. Abah lagi ya ganta pandai di mamutoran. Tambah lagi ya ganta pandai di mamutoran. Lamun balak di jaya kuari radu lupa atoran. Lamun balak di jaya kuari radu lupa atoran.
muli ganta lamun balak buaya api goh kai diminta kelawan bintang Tuhan. Mahayu mas kuliga api lagi kita tania haga masa enggak langsung bulaga angya haga masa enggak langsung bulaga tambah lagi ya ganta pandai di memutuhan tambah lagi ya ganta pandai di memutuhan lamun dah laki gaya tuari padulu patohan lamun balak digaya ininan padulu patohan. Hadu mulai jampa waktu di depihani hadu mulai jampa waktu di depihani geluhan jabulaga wali haga mulut kontuni bulaga bulaga giliman haga mulut kontuni